Center na Paikaliva Indo-Myanmar border fencing Thabakta Mateng Amatta Peeroi Sel Gidamak Yasinaba Tauroi Haina Lebakani Gingam Paring the Ladiva Kuki-Zo Khul Tarataruki Chipsing Nakan Moafum Tamnakli New Sizang Lezang Fai TV Gamno Fai Howlen Fai Y Ngamun Aits Munom Motha J Munomjang Chongjang N Gangpijang Chalsan Tengnopal T Bogmol Yanggobung El Funchong Aits Liangsam amasung New Salbung Hairiba Kuki-Zo gi Khul Singi Village Chip Sing Puna Kurik Piduna ngasi Thadora Cherol Amada border fencing Ithabak Amadi FMR Chanahan Kidavasi Kuki-Zo Sing na Kaidong the Yabangam Loy amasung border fencing Idamak land compensation amasung negotiation Githabakta Kaidong the Yauroi Hairiba Wafam Singasi Manipur Santi Hanjalak to Fauba Amadi Kuki-Zo Singi political demand sing fang to Fauba Ngana Chatkani Village Chip Singyo in a Kongtangasi Sel Gitamaknate Isuasi Kuki-Zo Singi right land amasung survival ki wafam ne Cherolasina Makatara Duna Center na border fencing Paikat Pamasung FMR Chanahan Gidava Asina Ngamkai the Labor Kuki-Zo Furuki Miam gi Saktam Satok Shashin Amasung Ipai Pugi Lamda Chauna Singnavani Haina Center Bumaral Siki Center ki Kongtang Singasiga Mari Lane na Cherol Tokpa Memorandum Pishin Bamasung Rally Fauba Chatuna Kayarak Yaning the Bafundo Kibalay Cray Adubungasi Fauba Tavi than a lady Village Sip Singi Maikati total non cooperation policy Lautokladuna Kuki-Zo gi political demands in Fang Duba Fauba border fencing a Mari Lane and negotiation Tauroi land compensation su Loroy Amadi border fencing as a recognized Tauroi Heidi Isu asi Chamba compensation ginate Maramaduna Makatani Hena Pam the Todok Toktanaba border fencing Ithabak Leptuna deploy Toriba force amasung machinery sing Loktokigadavri Haina Takshilakle.